ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kumshi benta ban penkre ban krenge ki pat ba sya kata sama benah la ni ka Monolith Festival ke Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council menta ka sngi ka khandai trik urempang klap pelat pat ba ya ka theme song ba kumjuk ru ya ka media campaign vehicle. Ya ka ka theme song ba ka media campaign vehicle la pli pat ba du ba pensingan NCM ubre Deputy Chief Executive Member jong ka KHADC ha ka jingnon lang ba ki Executive Member. Kajing temu jong kini ke media campaign vehicle kalong ban leit pin sawa shaman la kishnong kenang ban tipat ba ya kata masa ke ban salong ka arpu pra arpu lai arpu sautrik mentau benai ha heritage village hamau phalang Astem ba mentau ke pelong ka nega arjar saw ngai kuble ker pangru ya ka sarkar ba kala yarap krem ka jing yarap ya ka sarkar ni kum ka district council ni dan rekat ka nega fan kham tam ka tourism department ba ya tre kan ban pen urlong ya kane nilai Rai, hadu license laiwat pengkelai yang tarik, nangta menta finally bila Rai banya pulong yang kini ke festival nadu arpu tarik unih upnai arpu lai arpu sab, light ligasni, te ngai kublai itu kerpang ya ke coordination committee members kebadan long, ba Alan West nangta ba Desmond, bat kiwi officers kebadan Benta akan jing urlong ya kan eka jingang not jangi balaslam kerpang ya i deputy CM balasim khia tu kata-kata ban dom i kan eka program kalau long failure ngai khle kerpang sarifi ba balasim khia ya kan eka jingang not jangi bat menta kasngi nya launch ya kan eka theme song jongka festival ada cara pesau, akum juru, launch ka media campaign kembalaong dari chairman, bahkan keleng sodong kasar pen-pen ya kene ka tamasa ko bapunlong how ne o snem ada cara pesau nadu arpu tarik arpu lai bat arpu pesau tarik o February te tangkini kindia di kentin ngai penpau jing songu bahkan ne ka jing amnut jongi ka bala pon snem kan long ko job But kini lightly isngi kapa kerpang ya where if baro ba pinya don lang hakate ka jingrakhi kane ka dai ka showcase kaba gilale mchwaru na do ar khatlai nang ta khandri bat banta ka dai ka sin ka balai ar jara pusau na po legislative na po jong ka executive bat kumpuru na po jong ka court disengsul court ka jongi kumjuru ngisul keman ba fantin don kaban ngi bari yam din chat jungka building bylaws ki week officer ki ba ngilaya treshi tom ha ki babon ki benta ban penlong ya kan ski kumba kolong benta kumbala kan kidong kan chekman iba Desmond ba Alan West ibala ya se ha ka first ba ka second edition do ki maki ki ba hedon benta lang ban ngi kubli shibun jindon jung ba Desmond ba Alan West kelong syaka jing yarap na jungi kandian ka thangi barong isu tho ba ga ika jingmut jong ka Monolith Festival house ne marja kharlai ni wan ni konsep jingmut kelong ba kandon ka platform ban showcase ya ka jingrius pa jong ki khon khasi khara jungi aje dei ba ka tien ka thli ka bam ka di karwai ka siaw ka shat ka padia ba kiwi ki benta ina ban plong ka first but second edition kumbla ka rinung kan shikamat andai ngim lapan perlong aki we pergi stem lagi kato ni kitao bar kumlaong ginung kan shikamat ngi sukuman shibun ba kan ka silmenta nagaleng ka tourism kelalapan pen bahaya ketika village jungi bar ka along shisha ka baitanat kumbaong ya Alan West ngai skam ba kan ka nomlong tang na ka benta kan ka Monolith Festival system lihat segala long ka quarterly platform ban showcase ya ka jing ruspa jungi ha jing de ba ka jing long tan rai ka jungi ya ka ringi seperkat bah kumno ban penlong aktif ya ketika village ka jongi but hajing sishana kalang council hakim sinem product ngadong ka jing perkhat baknang bakalong mandatory ban organize ya ka festival ka ba shisem chisnem jongi khon khasi khara ke jongi
ladon kam ban penrung ya ka hakawai na ki regulation ka jongi ajing sang ya draft ya ka Khas Hill Autonomous District Heritage and Cultural Protection and Promotion and Conservation bill arajar san kan riu ngila persiang tang ban mar bakadang do na ka drafting stage kim parla ban raya ka ban introduce ka house ya kadang dengan persiang kenang ba kadai ke duty jong kanu executive committee ban organize ya kadang festival system na ke bentaban showcase ya ki riu ki jong ye kani ka ajar apostau ko malong kino kerja kemat kan compare kan diat namangi dia koordinat lang bat ka tourism department ngai skam bakan lang kami ternat shushu itun kami jintrelang kerpa di officer jongi la dadan hal legislative judiciary berkiwi-kiwi ru ada don kanu ki jing ai jing mud la se ngilong welcome yeki kenang ban penlong ye kadeka village bade kadeka festival jongi ke bacok I jong ba desmon jong ba iging balan wes kita ba angin bo tin lempung ru mo tin lempung unyo trap nak lempung kon kasih jongi kenang bakan su kamong traditional shushu sa persiang ban ba nang kore sibun kan digaski baginon art league program ka we galong ban play ka theme song jong ka monet festival ajar apsau bagum juru ban play ka media campaign vehicle na ka benta kan ka monet festival ajar apsau tinang leo jonga ya khodi pi baro ban ya thailang na ka benta ka jing job jong ka festival Suaban pelai ya ketika media campaign vehicle na kebentangan ketika Monet Festival boleh sebut di Baro season but lesen nang ni syakmat adin bangla pelai ya ketika media campaign vehicles na kebentangan Monet Festival niok bandrung man lagi kapsor hagi wigi jaka ban pertama sikipai ba nong sosdong Baro baga Monet Festival jungi kan sedang haka arpu atrik jong liu benai bagan berkot haka benai haka liuju benai haka arpu sautrik bagi senong di Simentalang Baro nanti akan jadi berkeneka Monet Festival ke bangsa sedang sian dan yang kepor dengan pelaj pai ba ya keneka media campaign vehicles Monet Festival arajar arpu sau bat depan do ba pintem ya kajingtang kabangin saperta aman lagi senong ya Monet Festival ajar apsal bersibol.